Tunilha hi kasam hi nang tain golhang lalchan hima in a ballpin kagipa he zingin konfi ta Jubilee Night Concert la perform kan ball tay ding tayo amazala chule aloy nu nang namin ibihang keti ama zong ahungin ama ni zala hi ke hit nang ta kon ni tay kagipa he zingin pathin patay buuhan. Hello, tunilha hi Songhung Presbytery Golden Jubilee Night Concert to ahong tong tain kachi na lopen concert na chilin kakigong chaitan tini ka outfit na chili ka punal tae hin kuipi nunga thining ama chungin pathinin ki pathu kasein pathin pathebu singhan lang aku thim na ho mangsa jing tae concert na chi taute ole. Nabon Savin Golden Jubilee Chibay Pagkaya Par Padzosin Pagkaya Par Pathin apale zingin tuni Jubilee program no ring tain imang tawin izong nang ho pau ka thiam di tayo kakay dan sa di nam hello kakay dan sa di nay mo kaki ha thim chu nang ho to hoita ki ho the na dinga chna ipihile introduction new chakhat hong ki boli na tiveni in host ni in ke hi ka hile kamin su na head ovam na head sama bangun Mary Vipe chu ka hi in pathin na to na dinga kakham khama anakal song jingmi kha chu ka hi in Seding be se higiya hi point mi bangin award chu ti khati kalai ti di jong ka hau po in he jong le thei khama pathin lo pin na dinga ki mang sami khat hi ti chu a chomlam ta introduction kong gi bol thei hian lang chule kamin chu ne he tawin ka khumin hi Manipura lamka di phailin Kashmir veng a hi Hichan suhintin chule tu chung Songhung Presbytery Golden Jubilee program kin gon lo pi ta wa choila sathim lam kalam Manipur lam in jong tam tao min ke I ma cha hi lo pen na ngai lut naw ka chan ji in pathin chung le nang ho zo se chungin ki pa thu ka hin se kalhengi ti chu ho in zong kana satain he zong le hi chi concert program dinga hong ka hi ji chun chi chu kala la a zong min e na het na pen a hi ji chun chi chu ka hin sa do ma sa pen no min tu hin la nia ki zoma ka hin sa ding hin kalhengi ti la to le hin kho a ki khial sin ti la chu pathin lo pi na dinga ni ka hin sa zom ding a hi na thu hin mon si na o hin sa si hi le se go lu sa hin ka ngai sang so na lai
เราpinapatin sang tayong kakipae. Kuda benga be pezi team zosin. Kud beng singte. Kontai zat yun tam. Ha? Ang kasapoy. Kontai zat yun tam. Kung nuna kipatso konta tila kanuy zaval. Tuahin nal kasaval, ngay kasaval zing na mapauda no he. Sige akin zong kahin thota cho. Kathem dai mo? Aboy-poy na. Pathin laupi na dingin, damlay lay siya kahin ko poy dingin tila. Hinsang kati abana pagkay ba sorti tila ni gahin sa azong kiding hi monitor up. Damlay lay siya kahin ko nang kagaye sinalam kitsa kle man kitsa laang vaat em hoy kalam salvain setan sito gal kasot hey na dingin galhon sang kiming only von nilang ni tingin pagkay kung malen ka no, kagam na'y penso ng maaume. Lihin ko kailangan yuting ho na ang naging na'y lova, vatso'y kanome. Boy na may pisingin ng kinabong Eden at na vain galele Laha among table Galgang mahin Sal na kamno Kalhin kasin Nagamhoy sonin Kahungki mani Hinko ahin Umso talabing Nitingin pagkay na kumalen ka no Kagam na'y penso ng maaume Lihing ko kailangan tinting ho na ang tanti na'y lubang Vatso'y kanome Kadang susod lang sa ahin sisu Naking pulangan kanome Natuhil natuta aleo nalang su Lehoy nasangin kaheng zoe Kadang lahing ko abay tingle Nakomaling hingin ngay hung puing Nitinig pagkay na kumalen ka no Kagam na'y penso ng maaume Lihing ko kailangan tinting ho na ang tangi na'y lubang Vatso'y kanome Hãy
chu lo a hong to sing wi ni tin pa kai na ko ma len ka no ka gam nai pen chu nang ma a me ni hin kho ke la van tin hin ho la tan ki nei lo va va choi ka no me lo pina patin sang kahan in lang i chi sau sau ta vin i khok thimotang stand cho i koi pita nanam nau va mo pakai va chui ti a monitor up Long
Hello. Guest artist Miss Mary Vipe Dingin, Lungsetin, Ahonggi Kom Chengin, Itanay Sunun Khadbai, Ibol Te Penu, Khut Bea Bengkinu Ite. Okay. Langgo Pagkakul. Volunteer, yono. Jubilee Concert Program Loading Tain Patin Salin Zai Tawin Tuai Lang Kali Tay Bye